Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafa wal basira wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan dikasih echo Pak, kasih efeknya, kasih nol. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin wal hadirat, ikhwanu fillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah angkaki napasitaru papuang Allah taala rilalana iya onroma barakat. Mudah-mudahan asirun tukat rilalana iya onrom ngewe dalam kesempatan yang sangat mulia napak baraka ipuang Allah Ta'ala atutungal linota makoto paropayamang kampung mabicarogi kaya nasaba iya kotoma bicara baraka sitonganna hakikinna adalah isi. Jadi tidak melihat lahiriah. Nareko angka bola mak baraka matanna tawe monroi. Nareko angka kampung mak baraka matannang ia tulisan na kampung. Kendaraan mak baraka matannangi mulai. Jadi ia ketoma bicara baraka berarti hakikatnya tu tasidi agaga. Tanya iganna. Makanya sa kumigay na baraka. Tapi namo cek de di kumak baraka mo. Istilahna tanya kuantitas na tapi kualitas. Ia umur ia kumakadai tahu umur mak baraka berarti dena meta tuo tapi makanya ibadah kualitasnya makir. Jadi dia nak bicara metana tapi bagaimana kualitasnya.
Na yaokko ilalanna atutungal linota nareko tomelo mak bicara baraka hampir semua ibadah angkai nafsurong Allah Ta'ala si bawa nabita itu nilainya selalu berlipat ganda. Tulimega nilainya tu. Maka dari Allah Ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Ia kopi gau kici di deceng nawala ipu Allah Ta'ala itu cidie mencaji 10. Bahkan angka ibadah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi angka ama-amala ipigau cidini pada kotomatan ngase si batu mi ase itanang nenrek mancaji sito yero sito emak buah matake gangka 70 bahkan 100 bijinna padahal si mi itanang. Nah yana tu namanya Pak Galu biasa mak dareke nah sadena mega idupah padahal si pante mina pano na talukaru na dupah na dareke na sadena mega padahal si pante mina pano iya kene talukaru tapano na si pante minta dupa napakiwa di madareke iya ko si pante tapano tadupa 10 karu ngajalalo tak dareke maka da cede mi dupa pak cede minta pano. Jadi sebenarnya narekoto mak bicara kualitas ibadah yang paling pokok berkaitan dengan kualitas ibadah emak dupa-dupa angka oko sampajange angka oko pasidakai, angka oko sikiri angka to oko puasa. Jadi angka tu puasa pak, sesumi ma puasa, liwat tanrena nilainya. Macawe inakan nanyaro, nanti pada 9 Zulhijjah, ia kawoko po ite oko arafah, puasa ki yaro asona. Disebut puasa 9 Zulhijjah. Maga palana yaro 2 tahun dosa na susu. Jadi 2 tahun dosa ta na susu kong Allah Ta'ala na reko tajama yaro puasa aserae Zulhijjah. Tapi angka to tu oko 10 na Zulhijjah. Angka to arwana. Ada juga 8 Zulhijjah. Yaro 8 Zulhijjah sitongan disebut hari tarwihah karena pengulutan Nabi Ibrahim ipan nipi untuk makarobangi anaknya ragu-ragu ngopi sehingga di 9 Zulhijjah kembali bermimpi dan 10 baru dia tunaikan. Ia tu naru dasarnya atau makaroba sitonganna. Tapi ia tu perintah karoba Nabi Adam mopa anak mopa Nabi Adam naik perintah kami makaroba itu Kabil si bawah Habil cuma demi nak gere dende tidak memotong lembu agak pale nalani ro domba na panatila ko tangana lapangange na taroy okoro Kabil si bawah Habil napa nakanay patir mana mate itulah yang diterima kurbannya itu dasarnya poloko anaknya Nabi Adam. Nanti Nabi Ibrahim karena perintah disuruh gere anaknya tapi digantikan dengan binatang magai nasaba itesnya kopong Allah Ta'ala keimanannya. Jadi ya komeki mak baraka atutungan tak termasuk ibadah yang paling bagus itu dilakukan berkurban. Maka roba. Apa maka dari jarak tu ibadah pak malas si terima pahalana ya ko sampajakan masih ditunggu. Tapi ya karobai maka dari nabita de panamiti letu tanah darana ya tolo kolo ya karobange letuk memang yang palang aku Allah Ta'ala. Makanya komelo imagire karoba tawe usahakan ni hadereki bilau dong narik komelo ni nagere ku imang saping. Biasanya imang gere ini imang biasa gere. Jaramu patau gere ikarobana. Jarang di dia mereka ajak kama mitau ki kada salah-salah kamay. No? Pa itu kotoma gere karoba, iero olok-olok melo iya karobang.
ipangulawatan menghadap ke sebelah barat. Kemudian kanannya di atas, ipon riawai kirim. Iya ko tomak gere, makanya iya ko sapi tu, iya ko tenangin napasak na ni gere. Iya ko bembe tu dia nalipan napasak na. Masuk utama langsung ako, iya ko sapi, iya ko tame lepat tu cinampa, napa masuk. Iya ko tenangi, na makanya tu igere. Ko sapi. Iya ko masuk inapasak na, napa igere, de nasampa tama, de tu nak bau daging. Namo tu bembe makotoro. Jadi tatajangin masuk na napasak na napa tagere supaya dia nak bau. Tomak gere bembe. Cuma ia tu tomak gere, ia tu lalangan rena, si bawa dua pas sepi na kiri kanan, mesti petu ya tu. Tapi angka tu okoro sampin na buku alona, polokwe buku ada itu dari apa istilahnya itu yang langsung ke otaknya. Tapi angka kau tu manipi dua malepam ya tu aja tapat tu ya roh. Nasaba ya ko patu ya roh ya konanre tahu ya tu nama dari jambak-jambak teh konanre dagingna. Makanya dilarang diputus itu. Maria semu itu monro. Okumito na lonak bukuna yase. Jadi hati-hati tuh Pak Gere aja nak kada matarong bangku na patar hilo ko cakun na yase. Wah itu bahaya. Nah, paham ya? Jadi ini penting saya sampaikan. Nah sama kadang-kala makoro Pak Gere ki deni anero. Jadi itu tidak boleh diputus. Jadi koi miro lengan rena si bapak sepi na dua tuh kiri kanan. Nah itu yang harus diputus suratnya itu. Kemudian ia ku pangulut taiman tasyafi na bismillah napa masalawa napa masahada. Napa teru tu bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa nabaca tu bacaan Pak Gere bismillahi Allahu akbar. Ia ko sesa maka bami bismillahi Allahu akbar. Ya bami rebaca tu Pak Gere. Jadi ia ko dega atau Gere rani idi mana Gere. Entah. Nah, cuma makanya ko ibangin nasabak majetah bisa ni maka dapat lagi ko karoba. Jadi kemudian ia ko to makaroba Pak. Nih kamu kaje tahu makaroba ko. Nih. Tasiaga sapi biasa ko. Lebih 30. Oh iya. Jadi ia ko to makaroba wadit tusidi bembe satu keluarga. Itu boleh. Tak paham ya? Cik di bembe, si di keluarga. Tapi cik di mi asap tama. Peko caran baraknya. Maka daya bembe wakarobangi untuk aleku, istri dan anak-anakku. Itu bisa. Tabahan. Jadi untuk aleku, istri dan anak-anakku. Nasaba iya nabita maka dai haza min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kau makan robai. Tapi dia nawat di makada. Misalnya tepu Muhammad Yusuf yanu. Dia cocok. Iya ro ini tamai asatta kita mendapatkan sunnah ainiyah. Ia robene tak si bawa anak tetapi coe mendapatkan sunnah kifayah namanya. Paham ya? Jadi ya kau makan robaki asat tak natapatama tapacio ni bene tak si bawa anak tak. Oh ya miro mampu. Tapi ia kau saping kan 7 nama. Itu asam. Itu standar minimal. Ia nak pite asang wat dimo papacio tahu. Paham ya? Napacio ibenena si bawa anaknya. Jadi makanya dia karobaku untuk aleku istri dan anak-anakku. Makanya tasibie sapi wat di 50 tahu.
cuma pitu mi asam dia nawat di lebih. Aja na takada ia tahu ngayak makaroba tahu pema baineku aja tapat ciobawan nih aga ko mati dia nadapi tahu pema makaroba na dia na tuh makanya diikutkan kecuali ini standar minimal di atasnya boleh suami masuk istri masuk anak-anak kita tetap dimasukkan namanya. Jadi misalnya si di samping abeneta, aleta, anak tatapatama, kamu babarak na dua, wad ditapacio tahu. Jadi wad di makoro, tapi standar minimalnya. Palicek de, yang dari itu si dia asal adalah denas susuarana ya. Mestinya ada japinya. Satu. Jadi wedding ipacio keluarga. Wadito si di sapi si di tahu. Wadito si di tahu 10 sapi. Wadi si di tahu 50 sapi. Makanya Nabi Ibrahim pura makaroba si sabu bembe si ratu unta. Jadi ia ridi pada angka sapinya megai sapita aja na napi itu tahu tama seni. Mega tahu tu pada angka sapi na bagi pitu tu apa? Aja na tamas seni. Na saba iya ro karo baik degaga standar maksimal na, standar minimal ni. Jadi kami na cek kami na mabicu karo baik si di sapi pitu tahu. Ya na ro kami na madodo. Tabahan ni. Ya se na yaro tamas sangi si di sapi. Ya sena yaro 2 sapi tagere. Pasannya Pak Desa mestinya 2. Iya. Jadi ya ini tahu mampu pada misalnya bupati. Wadi makaroba di setiap kecamatan. Nak kiring sapinna maka dan kesapinna Pak Bupati nanti lokorohe. Si diokorohe. Itu boleh. Nasabak ya sange berkurban. Agagalay gere untuk mapakacawi ale lauri po Allah Ta'ala minimal na onna degaga batas maksimal na iya tapahan ya jadi mereka tahu nasa wae rogi ki dena rogi maka de ule mak gere saping ustas de ule tama pitu tahu de ule mali bembe apa masoli pia bembe aga peta punai manu nata gere manu natagere tapi iya lo manu egere ini akan untuk mapakacawe ale lauri puang Allah Ta'ala karoba mato asanna manuru bahasa tapi denas manuru syariat Islam nasaba iya lo sapingnya mi apa ini ajena tapi mereka tahu dulu nakalangi nasa apa ajena 2 manu nagere maginan kas manu kode tu le mali sapi, deto tu le mali bembe, deto tu le tamu koro, supaya angka agaga tak kerobang di bulan istilahnya mapak darah ki iero esot. Yana tu nak kada tomotot tariolo yang penting mapak darah kok. Ilati memang nih, apa ya kau namo manu deto nule geri, namo bembe matu deto nule. Ya na bembe de tonule namo sapi sama nabi tamakada man lam yashkur kalilan falam yashkur kasiran ya ko cek de ngopi de nule syukuru kinamo maega ya ko masekke ko kasia si makat di ko sogi ka makiro makanya di saat itu maka dade jika menukus tas Manila ni Manila to na tagere
Karena iti nah artinya setiap binatang yang disembelih di hari itu demi mendekatkan diri kepada disebut kurban. Ya sekaroba. Tapi dalam istilah syarak tidak masuk nasabah apa-apa aja. Dendek, domba, sapi, lembu, tedong, kan tedong itu unta. Jadi kita pahami. Siaga ni ya kota may matu ulas sulhijjah pak. Isunnakan ni komeki makaroba aja tatoba. Aja takelu. Itu hadis Nabi. Kak deto panatamay ya. Nasaba nape tanggal asik dito. Kemungkinan itu masuk nanti minggu depan. Jadi ya komeki makal lumeki matoba atoba memang ni apa? Ya minggu magai makadai nabita melo ilanro alemu mitai karobana dan dia dihapuskan dosa-dosanya. Jadi sini nalanro alewe melo imitai karobana. Iya konita yaro menyaksikan korbannya itu dihapuskan dosa-dosanya. Lega dosa ukoi ulue, dosa ukoi matai, ukoi ulue, ukoi kayak gamana nih dibersihkan. Taruh di gondrolo malepak. Tapi sunnahnya sunnah tidak bercukur dan tidak memotong kuku. Angkatau pendapat maka dade iya ro olok melo iya karoba dena wat dingi kallu. Dena wat dingi toba tapi dia gak tahu apa matoba kan ku sapi di. Nah, jadi makanya upasangi usahakan kalau mampu. Ya mampu maka dah wading mulai perat dewa toba dewa kallu silahkan karena itu sunnahnya. Maka dia kumatoba ki deta madosa madodo miap palangi lolongan. Nah, jadi komeki masapa kualitas ya aja tatoba aja takallu. Kade to na meta 10 mesona pamulai si di Sulhijjah latu 10 Sulhijjah. Ya niko 11 di Sulhijjah napaki makaroba kan kata makaroba si syukuran atau kai tambah motal 2 hari tasri 3 hari tasri. Tapi upasang mapuasa ki oko arwana ko tullay ya kode tu le koserana ya kode tu le ruasi ba serana aja to na tandre talau malepo karena itu dihitung 1 hari puasa. Makanya ko Idul Adha itu isunnakan ide to manre na talau malepo aja mo tandre subuh istilahnya ko lebih malepo to manre ya na tu ampai hari raya lebaran Idul Adha agak diperpendek waktunya. Iya, dena malampe. Katok bana dena malampe. Mega tutu tau makatok basiasi tengah. Nah, merewat tay manggere karoba. Nah, iya. Aja nama lampe lah. Dan tidak masalah cepat. Iya kok Idul Fitri ipa tengah kiri. Matandre-tandre pesoy. Namun tate arwapi di pamulai. Nasaba angka kamma tau depa nasampak maka majasa tak pitara. Iya tosi ko Idul Adha. Iya natama duha wadini tajamah. Iya kanja na ko pole masam paja subuh aja nata rewa. Onro di masikiri ko masiki. Kogi mo ko gila pagang ngelo ko ni onro di masikiri. Iya natama waktu duha pamulai ini. Na masam paja katoba selesai rewa ni. Itu lebih utama. Jadi Pak angka tahu maka Pak cuma makanja itu narikut dia sunnaki napa lau malepa angka tahu makanja ajak tatinro mapamulai labu matan nase malam lebaran letu ele iya mapamulai serana Sulhijjah ajak tatinro 10 Sulhijjah malam 10 Sulhijjah ajak tatinro magai tak buka pintu nalangi koro. Dena tak tutup. Nah ni gini kita umilau dong, tembus pak doang nih. Ya kau tak tahu dena tinro mapa mulai malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Sulhijjah, malam 10 Sulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar.
Ya ko yaro anang ewan ni de na tinro tawe namate ya tu tawe maka de nanre tanah watak kalena tidak akan hancur jasadnya. Yang kedua memang tadeng. Ia ni pertama kalau bonge tak deton. Itu napake patareka. Annawanina malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Ada yang menambah setiap malam Jumat. Mapa mulai mengharibi dia tetinro. Istilahnya dia tomat tinro, dia tomat doja bawang, tapi tomat kasiliam, mengaji gi, masikiri gi, pokoknya aja gi pigau. Ya kau makan dewa tinro ya kau pura kak minum kopi, ini nih kopi. Iya. Kalau tidak mampu isi antara maghrib isya, kemudian usahakan masikiri, cakar dulu ada tonga pina peloma tinro. Yang penting ada amalan kita lakukan di sini. Ya aku makan de mo paulay itu Pak Ustaz ya patinro na. Iya na pura sa pajangi sa teme na matinro palawangan na to na mga ribe isa. Ang kasampajang ko korwan di tajama asanda sampaja sunna awabin. Anna rakana ko pura ki masampaja mga ribe. Iya ta pura masampaja mga ribe asampaja sunna di don rakan aja tasalay masigi. Onro ki jami sampajang anna rakana tak don rakaci di beresalam. Pagupuna sembarang tapi anda mirakan akatalu mima beresalam pada kotomas sampaja sunna 12 tahun ngetan ya dampengi dosa 50 tahun ngetan makanya kong katau biasa makuras sampajana waktu nama lolo tasuru lalu jami sampajana makanya si tongan na ko mangaribi isa ya tiya upadan kada aja na mo ngaji biasa kan katau mangajo koro aja na tangajo koro mangaribi sa sampajang apa detul lekalai apalan na sampajang an narakanna namo tapatamma korangi 30 guys antara maghrib isya. Jadi namo tabaja 10 geso apalagi tapatamma 30 daga mulai patamma 30 juz antara maghrib isya. Kecuali kulu Allahu nagan rusuk. Ya kan? Makanya asam paja sunnah awabin ni kalai kulu Allahu di rakaat kedua tak ada ketelu. Rakaat pertama kuliah yual kafirun. Ewat dito alam nasrah. Napa kulu Allahu ketelu to lihat patambak korangi o korimun rina. Jadi patambak lagi korangi rakaat terakhirnya ya ketelu jadi akatelu tembak korata lolongatoki pahala. Oke, lolongan pahala pada kotomas sampaja sunnah 12 tahun etan rasa nabita. Ya dampengi dosa 50 tahun etan. Kita coba digarek ini 30 kali 12 tahun. Berarti 360 tahun umur tak dalam 1 bulan narek kota panganungangi awabin setiap hari. Ya nariasan umur maponcok tapi mak barakah. Ah ini nih yang tema ini. Sapa baraka. Jadi aku meki mak baraka atu tu ngata ya naro tajam makna. De apa je ya ulai jam ustaz tali repah cicatona si minggu. Ya nak wani jumai. Ya ko wani jumai tajam ni. Maka dan namu wani jumai de tu ulai cicatona pe si ulang. Cicana na si ulang. Ya ko demo patulai cicana na si tahu. Setiap tanggal si Desember, zaman nih Desember pasti tahu pe mata jamai. Ya kau demo patul le yang pati pure tajama cicam. Pati pure tajama. Pak aku sampai jasuna na pura mo jama angkai lapor maka pura itu jama cicam. Ya kau demo patul le cicam paja ini lakut tuh. Kau demo patul le. Kamakai ka sampai jasuna pak. Tapi dia ni mana nak tahu magalak mas sampai jasuna toh? Angka tahu magalak ma puasa, angka magalak mas sidakah? Kenro ki majatah. Ya ko si pasidakah pasidakah na tagan rusuk ya tona ro. Ya ko depe tanu mas sampai jasuna pasidakah na tona. Angka jaminan na tetang masuruga mato pasidakah. Angka tolalan na tahu pas sampai jasuna. Angka tolalan na tahu ma puasa. Angka tolalan na tahu masikiri. Angka tolalan na tahu manyamang ini nawana. Angka mana pintu na surga, angka mana, angka lalan na tahu mapuasa.
Nani samo nabi tadi sapong Allah Ta'ala kada denu leumaku jama mana ngi. Maka cari di mana kita lebih mudah dan cenderung ke situ. Angkat aku sore masuk bana sai idi lagi macipi mana kata wemelo ya leng. Masih kesek itu. Ya nak kada idi lagi macipi. Padahal dero disangi mah kada iya ko ya sidakang ya kay napay malomo dalle. Dei paje nulet tangi rote maka data tambah dale ku ya bereng. Maraji mo pa natatulia meron nasa kurang niya to. Dei panulero. Tapi magampa mo to kumiki misang. Tasapa igari ko kampong. Ang kaga tau mabasa kasiyasi. Ang kaga tau raji masumbang o ko kampong kasiyasi ang kaga tasapa igari. Degal. Aja mana tu mabela sapa iya bana rota guri makan maji yan magala masumba na to 5,3 dale na minta maji pleidi kokon itu malah dasar dega aga tau kasias dega aga tau raji masjidah ka kasias pure jami mete ko pong Allah Taala iya kolak di muat berengi law parewa ka ko napa nih jarak tu nakannya bala jauh dari musibah iya ya nang katau makun rumah sidak ka cede-cede nakan nasi bala. Iya. Apa magai angka neto dale na tahu oto tak angka dale na bengkele apa tu. Iya. Maka magi na polo lahar na otona dale na bengkele melo nala. Pak de na tariri celengange. Malau di sulo rumah sakit mapares na deje na runtuy doktor elasan na maka soli na baja. Lai senterekin ba matanna. Pure suruh banganga, suruh si wajah 200 sabu. Nah itu je bampa-bampa niwatan eh, si juta. Lai pertama ko komputer deh, 2 juta. Dia naga maka dia itu mereka normal mana mo. Pasti dah kaya tu. Dale na doktor emelo nala pak dem patano ko celengan ni. Tata masuk hak na memang tu tahu pak. Ang kami tu hak na te di aja takkan anu ku coco ni de. O komedi na titik ko Allah Taala. Apa hangiro makanya ko ile ya sidak kaki namudos sa bumi macipi dale ta masagina dale ta setiap subuh supaya nilaw doang ng malaikat apa iya tu malaikat iya ko subuh si runtu malaikat jagai ko wani si ba jagai ko suy angka itu ko masigi si pulun si pulun tu masih ko malaikat ko subuh yan na tu ampay mamma tinro na tayo ko subuh apa maang noi malaikat. Yana tu nak kada nabi ta salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh Allah Taala. Inna Qur'an al-fajr kana masula. Itu sampai jas subuh na saksikan malaikat. Mega mau pas sampai jas subuh apa? Iya. 5 baris sih. Hah? 5 mimonri na imange. Iya komeki sapa selam lauki ko malappa itaw malappa ite ko sap selam lauki ko malappa ite ko lapangan ko salat ta sapa iya mi ko tau matappa ta sapa lauki masigi ko subuh iya siya gaygan na tau ko masigi ko subuh tau matappa ko tu bay ka. Di kumikir runti tau matapa isa na kampung ya nang katau sogi o masigi ko subu isa na kampung itu tasuro milaw doon itarima doon na ito tau sogi rajin law masigi tau kasiyasi makoto rajin law masigi makanya tisuro milaw doon yan na to ampay ko jumai to sapa agagan ya sidakang sapa ki tau kasiyasi. Kamu tahu kasih hasil ko kampung ini? Hah? Angka? Degaga? Tahu pergi ka pamay ka? Si salah tu, iya ko tahu kasih hasil macipi memato dale nakasih. Degaga na lepas sidapi. Iya ko tahu pergi angka motor na melo imang oto. Yan na tumakay ka. Yan na tutuli makibuah surat katarang kurang mampu. Pano kantor desa mak mula walau terima BLT tahu perli ya tuh tanya tahu kasih madarepin
Madari dalu tu makanja ibolana na ya rode na terima. Nang kasih bantuan nang kasih. Ya na nang kana ganda bantuan ya Pak. Apa tahu perli ni mai katanya tahu kasih asi. Iya ko tahu kasih asi dia memang tahu gaga. Ya ko angka hajata angka lasatta de na nulle do toro angka tangan ni sapaki pitu tahu kasih asi. Kasih dak kaibi dengan dua unsur. Bisikui gisi bagol la kasih napa tataridi 20 sabbu napa talengnya roto kasih sipi itu tau kasih asi tasidakai ko jumai napa tasuru milaudongangi maka dia nabita 7 orang miskin berdoa yang kau sadakahi dari Jumat mengalahkan 40 orang alim 40 tau pandri tatasuru milaudongangi ya asik pion nak pitu tau kasih asi ya kong kahajat tak kong kahajat tak misalnya agak hajat tak kadang kakor angkala satta angka tangan ni dokter atau angka cita-cita siapa ni tapi tanya tahu peria tania tahu kasiasi angka toko kampungnya dia nangil-ngilau ya tuh tapi memang keadaannya tidak memungkinkan ia rota tulung seorang pemimpin harus dekat na tuh Khalifah Umar na alena mesangi gandungnya lo bolana tahu kasiasi kalau kepala desa atau lurah atau anggota dewan nang kamu tahu kasih sinisang ulang-ulang alena lo bawangnya gagal lo bolana iya tuh kepala desa mako itu Pak malomo itarima Pak dongan ya kong kasus sanoloy magampang ipalapwa boleh susah karena malaikat selalu menjaganya iya ko tahu sugi aja mau talawi lagi bolana iya mau dakati orang miskin gembirakan hatinya supaya napaturong ibaraka iko ng Allah Ta'ala ko kampung. Iya kode ni Enreki bolana tau sogie deto tu nama marigaga. Tapi ketika orang miskin tidak didatangi maka Allah akan murka. Itu bahayanya. Jadi yolo ki lo bersilaturahmi kok tau kasih sia tapi mamulan ini tak balik mako ko adi. Mapak boting ite angka on rapi AP. Tau sogi etamo koro kaman tau kasih si munri. Deto nak koro kau paboti kita kau. Hah? Kalau saya jangan Pak, ajak lalu. Iya kau mapaboti ni akibat kita tenda terlongang ajak natapi si tamu PAP dengan tamu biasa. Pada kedudukannya itu tahu pelewe nasabak tamu taman. Ipakalap di tamu tak. Iya mina bahaya. Nareko angka tahu 2 mas sahabat. Ci dimanci pajaba, ci dimanci Pak Dara, nama sama tama, jika diminta bawa Pak Dara. Ipatano koro onra masage monra biasa, napa ipatama si bawana. Sahabat nama pamulai bicu nama sahabat pasti majanya wana yona. Ni kan sabari ini yang tidak orang pikirkan. Makanya tiap kalau kak botingnya, mandari kak makire-kire, mandari to dewan rewat dek. Magi jarang nak tuman ria Pak ko boting. Nah sabak ya boting minta ko kampota ya kolai mak balanceng do na boting mak kadami catak mu jolo. Maka agar dia nak baraka ya tuh na catak mu jolo. Tanya indran apa dia dirisang mesti na makadaki o kirang nga sinin na ya walaiwe. Tanggal seko acara aku tanggal seko piwaja itu baru utang. Ya biko maka dicetak mijolo degaga perjanjian. Itu haram hukumnya sebenarnya. Karena dia tidak ada akad jual belinya. Hati-hati ki makun rai. Mako mo garo. Dito na karo ko eh. Mako ah. Aja na nama gaya lada kung mapabuting ibu. Aja na niya rutin day makay lupo takar 20 na jutay waja. Napasa ni korewingi natatay ni korewingi. Iya. 20 na jutay waja na dito kan ang kataw tamut taman rin ang kulitse nga mako dito gaga. Manre cuku mi. Bencong mi manyanyawana. Iya. Coba gare, 20 na juta, alamani tenda, 30 na juta tawaja. Nang kamu pa 50 juta soro.
Iya ro 50 juta tatarangan enak karena pakai modal aku pure buti. Gaya mi bawa maputu masilpi. 20 na capu. Pure mapabuti sila da rekengin renah. Pure na rekengin renah na buka apa soloe, na cotak mana ngasan atau soloe. Na sasike payan 50 sabu solorang atau na botingan na 20 mani sabu na solorang. To 5 kere-kere mani bawa. Di nak baraka. Iya manan na tu namanya ga masalah makokoh. Mapamulai anrewe de nak baraka. Keluarga yang mabela pole baraka. Ini namanya ga masalah. Warampara dari pasusaka na ni Andre tetap menciji masalah. Loki mapengajian makoy na yala 2 kotak namanya tu masalah tu. Iya. Pak angkat tu mako nasa takala mo. Si dini halala pinalay 2 harang itu. Terereway lo bolatan Andre anata di nami mainga. Yampara napa di pede bata yuli ustaz se warungin na moje kompresor di warungan ide to na maingat tuh na anu masalah nandre deto kago ko di loki botinge makoto malo di sulo bola na toli pari kompe bepa iya main kurang mapaboti bali bola kemana panena ko bola di parewa pura tali sate mana sangka sana hati-hati ya kau mati na dena rewa iya tuh tertunda masuk surga kecuali itu dikembalikan apa si lolongan yang kosorimon dibayangkan nih angka tahu di pakar Roma minal todo ngisi lepang sapi di pakar Romana tahu nasaba angka daging ko isina o kosorimondri 500 itu tertunda tama surga nasapa iya rupunana darat nilawi halala na di pakar Romana maga pay di capak lokana tayo labawa daun lokana tayo labawa lauki pasai maco balase coba mana de gaga yang di hah deto na kau aja maka berarti dia nawadi maco ustaz wadi mencoba makanan itu boleh mencoba ketika orang jual boleh tapi ada syaratnya dia nawadi ngidi malangnya leta maka dawadi gay coba kada wading ipapala ilimay maka datalena pe ucoba alena pe japurangin apa nalengi dia nawadi ngidi japurang ya lene makomoro bateta macoba masalah memang iya kata coba aja na ini malangnya aleta ipapala ni 5 ni podak kada talena pero coba inapa na japurang ni itu yang halal aja tak ada dicoba di kota panakaro ni mako maka 25 na ini perlu saya sampaikan asaba Andre tamako watakale kullu lahmin nabati min pannar olade setiap anu harange tamako watakale tatta ya tinaraka papacing itu bahaya kemudian angka to penting sampaikan asaba ia macawe ibadah 10 pertama bulan Zulhijjah sitongan napa mapamulai di Zulhijjah letu 10 na adakan kegiatan ibadah istilahnya duha ke istiqamah, sholat malam ke istiqamah, pasidah ke istiqamah, dan ke 10. Sebab makanya tidak ada ibadah yang paling dirindukan oleh Allah kecuali ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Ya kung kata lo mamusu barak na ko Palestina. Nabawa waramparan na si bawa alena lo mamusu namate koro. Itu baru sama pahalanya bagi orang yang beribadah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Makanya ya kotame matulah Zulhijjah akibatnya ibadah misalnya pas sedekah setiap hari atau mapanriki setiap hari. Si kanja na si tongan na puasa ki. Berpuasa kemudian memberi buka puasa. Sebenarnya kan walayalin asar 10 toh 10 pertama bulan Zulhijjah 10 pertama bulan Muharram
Disebut hari Asyura. 10 terakhir bulan Ramadan. Itu 10 Ramadan terakhir karena di situ ada Lailatul Qadar. Itu 10 malam yang istimewa. Telu tuh. Ya. Kemudian ia komeki sapa baraka. Kan pada sebab asli di sini dia ngene. Lawalengi format baraka mapamulai kawan dewi pamulai matu amalan 24 jaya walengi. Ia kuya dia tu lemalai makun rutongangi. Ia kom waniwi usahakangi kodepe tas sampai tahajud aja lalu nade tawitir. Ia kodeta sampai tahajud aja lalu nade tawitir. Apa ia tahu mat tahajud rata-rata mawitiri mana moto? Pak ia nas tahajud nanti pasti mawitirinya Pak biasa nama koro. Tapi ia kodepe toto mas sampai tahajud padahal nak uraki mas sampai ngisah asam paja sunnah witiri ni man ni. Ukuran ni mas sampai sunnah isa witiri ni wadik. Yang penting aja tahu witiri sebelum isya. Iya, makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Betul ngana pura po masampajang sana po mawitiri. Apa angkamu pasampaja aja na pura mangaribi. Pura pisah. Magi na to mawitiri. Na jamingi ko ngala ta'ala pak bu ko mawitiri ki. Maka danigi tau mawitiri pasti dia adalah kekasihku. Disang-isangnya kekasih. Wali ia mawitiri moki tamate ya tuan ni mati sahih. Maka dasian raka telu. Biasa kau mawitiri ki telun raka kah? Iya. Langsung telu atau 21? Iya. Kami satu pakai langsung telu atau 21? Iya, 21. Oh iya. Angkat tu jangan langsung telu. Ayo silakan. Ya kau 21 kan cuma harus dipisahkan niatnya. Usolli sunnata minal witri raka'atain. Ya perlu si rakangnya matu usolli sunnatal witri raka'atan. Jadi aja tak ada usolli salat sunnatil witri raka'atain. Tak boleh. Punya kangi wakate masang paja sunat ganjil 2 raka'at. Salah-salah itu. Mutu malaikat yang malah saulutok. Sama nang kaji ganjil na 2. Nah, iya ko yero 2 minal witri raka'atain. Iya ko deta pakai karbani wakate masang paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena ko ngalata. Nah, iya perlu matu si rakanya napaki maka wakate masang paja sunnah witri si rakaat karena ko ngalata. Itu aja tak kada usolli salat sunnatul witri raka'atain salah-salah itu. Jadi ya rawitiri makanya kota jama meman nih. Kode toto masam paja tahajud. Tapi upasangi ya ko angka tahu madarri katulu-tulu makaleleang biasa mimpi buruk. Awitiri memang ini apa matinmu. Apa orang yang sholat witir sebelum tidur pasti tidak mimpi buruk. Pasti. Nah sebab dia naganggu izin. Maka dari makun raya wa mawata tusnas toto halangan dia mungkin masan pajang witiriki angka carana tabaca bismillah tapatung ki jari di mata tabaca Fatihah al-Ikhlas al-Falaq An-Nas ayat kursi napa yang berungang ko pala 5 napa ya 10 ko takal napa tabaca bismillahirrahmanirrahim tungka jari na 5 si bawa ajewe napa itanra ko posi atau cicang. De nakan nakipat di sang makaliliang jin juga tidak bisa mengganggu. Denandri api bolana itu teh memalkangi itu dan pencuri pun tidak bisa naik ke rumahnya. Itu barakat. De to tuna lelempak bolana kecuali ku di salo emak bola. Itu dalam kitab Patrumo ini. Itu dijaga barakatnya. Maka dari malam pelak dai kalau panjang tapatami Pak Jalok tapi tangan kanan ya. Masukkan di langit-langit, goreskan, tak juri lagi mah. Napa mapamulo ko posita toki Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu jinnya tu temuki ingi tu ko takalena ko matin. Kung kataw madari rada sa madari naganggu ji surbani mo kier. Ko
Kung kanana madarita-rita nga bani toki mapamuli ukulun na toki no layaw. Aja mo na spidol tapakyagi pak jalok tanah. Iya. Nah, itu. Pada beku tu matinro makadawe mitawa apa kaje sakada peku cara moto. Biasa kan orang pakai alarm. Ada alarm di dalam Al-Qur'an itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Lepani napa tatapu tate siaga tamelo moto. Itu alarm itu. Iya. Apa lagi kah? Depa. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu suratul Kahfi. Ia ribaca napai tepu meka moto tetek sekoe. Maka daki tetek telu liwat telu detik pas itu pasti tak buka mata. Dibangunkan itu alarm langsung itu. Dia apa lagi? Waktu nuruto itu. Ini tadi salat witir. Kemudian usahakan ni narekomelo melo itama subuh potulle masam paja sunat tauba ya sampai sunat tauba ki. Iya kode tulle istighfar bawan. Kako tu baca maka jala dai baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu apa? Tabaca iya namo ciceng ni. Na janji ki po Allah Ta'ala berdasarkan hadis Nabi. Lai podangi ale malabina nabi takku po Allah Ta'ala. Podangi umatmu Muhammad atakku. Iya ko na baca mo iya pak dongengi akacicak ko waniwi. Namate ya tuan ni. Iya jamingi pasti aku surga aku mono. Iya ko na baca cicak iya pak dongengi kosoy. Namate ya tu asoy. Iya jaminan na. Aku surga aku mono. Iya na pak dong patarniwi iblis sampai matanya bengkak kata Nabi. Apalah lalu ya Ropa. Itu yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Aja lalu na dia tak apalah ya Pak dong masalah makalah dia. Tanya Nabi tak jamini puang Allah Ta'ala langsung jamini. Puang Allah Ta'ala langsung barakaklah lagi. Iya ku iya tak apalah insyaallah ada nungi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Magai, malampe. Tatane ustaz Google ya korewa kimatu lobolata diketik Sayyidul Istighfar. Pasti menrek. Sayyidul Istighfar. Kakatibani Sayyidul Istighfar. Aja mo tapak dicarongi makala pengulun na istighfar. Dia itu nendre. Takati Sayyidul Istighfar itu akan naik. Ya naro tasuri apo tamukiran. Toki bahasa Indonesia ina patapa ko dia tapalai. Toki ina patabaca. Patang ngasong itu tabaca. Insyaallah ini tapala. Iya. Tapalai par. Makanya ya kung ka anak betah siya mang kalinga baca ipodangi pada ko rin ang kalingay. Inamuya itu bacaan. Amuya itu bacaan. Iya. Tapi sitongan nang ko anak tu camang kali baca, yang paling bagus itu surah Al-Kautsar. Napai baca ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Napai warung asara. Iya. Ya ko indona makanja ko sujud terakhir tilodongan ya nak tak. Ya kung kana ta ko pasantren ya ko ni Jumai kiringan suratul Fatihah. Disebut namanya ilahi wa nafsu wa jasadi, kemudian disebut nama anak, kemudian bacakan Fatihah, baru minta berkahnya. Itu amalan ketika anak di pesantren. Iya. Kamu nak masih kalau pesantren? Kode gaga saling mengirimkan Fatihah. Lakai tak kiringan Fatihah. Beneta, nah kada dia pada mati ustaz, dia memang tuh na mati. Makanya makadaki ilaruh.
Iya ko mati makadaki ila arwah. Paham? Iya ko tau mati ila arwah. Iya ko tau tu ila ruh. Dia kiringan ipate ha. Jadi iya ko melo ikidosala irisa makadain ka masalah ya. Iya, karena si sambung, karena ruh itu bersilaturahmi. Biasa mo tak kiringan patih lah kita mo. Denang ka. Ini itu saling mendoakan. Iya. Kemudian sampaja sunnak subuh. Aja tota salai biro. Oku itu monro goncina salamakan lino aku. Sampaja sunnak subuh. Bahkan itu sampajangnya wat dingi jamai munrin na sampaja subuh ko tuli jamai na takut o tangga moto. Wat dingi kaba. Iya komelo ki manyamang de nakan na ipadi utu alam nasara siba alam tara kay papagupuna. De nakan na ipadi utu siba padilakka. Masampaja sunnak subuh. Iya ko ciaki nakan na petang namaja alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua degaga tau majasi pawan disolagi Bapak salam sampai jas subuh ajak tersalai masigi ekode nama siang pita naik napaki rewa supaya malomu dalle yurus ya kong kagaga istri yurus cinampak na selesai ya miko mapatamu pita naik nato rewa napusay toki itu jaya jama-jama lino. Yan na to naman dari din na melo madece pakalinonge nasaba mapatamupi pasangi jolo malaika erewa napaki rewa lo bolata nalapuro kiu kulo na pongalata la makadang kamupi ko bolamu ko. Yan na to nakada to matotariolo aja mo rewa ko pusamo ko mage na pusay ko jama-jamang. Yan ang katawang iya sinajama iya si salah-salah iya sinajama iya si salah-salah suri pakanjaki sampai jasuhun na nonro masikiri masih pinapamasuk. Malomo tu layo toroka tu dale na kupong alata dimudahkan. Mega apa wita papa sapa de panano pas sampai jasuhun na lari na. Pede to ka ajo. Gagadi. Asam pajasuna duhaki patan rekam minimal supaya dia masih sapakalinota. Duha patan rekam minimal. Loro asara mangaribi isa iya ko dalle de tono ko duha dalle pa. Oki duha monro ko dalle. Iya ko sagena ngong papelading oki loroy. Iya ko inra de ni rule waja oki asara. Makanya kong katau mega imran na de rule waja isuju pacapuran na sampai jangan asara itu roy mangilaw dong. Nay bukarang pintu ko pong Allah Taala pintu rezeki. Iya ko maselang ide na mega na waramparata ang kanak tamasiko la na mega yung kosoki na de na siya gapole dalle suju pacapuran na sampai jaloro itu roy mangilaw dong. Insyaallah napaganda kang ipong Allah Taala. Dicukupkan aja tamaselang. Iya to si kong katau to lipat dirangi ati to lima siriati ko idi suju pacapuran na sampai jam mangribe to roy mangilaw. Itu akan dilapangkan hatinya. Iya miko na pusay ki jama-jamang sinin na jamay de gaga melo tuju suju pacapuran na sampajan ni say to roy mangilaw dong. Itu baraka na sampajan. Iya miko kagaga yurusu na cia selesai desa kali pamula pule kegay suju pacapuran na sampajan subuh to roy mangilaw dong. Aja na lapakang ililla atau ati tapake na bukarang ilalo pengalatan. Karena tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Tapi ajak tangilaw ngareko angkamupi. Itu hakikinya. Iya kotak deni pak kira-kira di nota puang Allah Ta'ala menionri mengiringan atau kania titilau. Yan nato nakada masih di piatay na puange napa mangilaw. Ali na mato mangilaw, ali na mato nonroy. Yan nato na masuk. Yan nato na mega tau salah paham. Nasa kriyasa ali na mato milaw la nato ilaw kan. Di na paham ni apa iya tu tawe iya ko maringarang ilaw ripuan na tak dengi alena. Ya kuning ngerang ya le tak dengi pun na kaya gabat tu makanya ki mangilaw narekui patat dengi alewe angilaw ni ya na tu nakada tau pandrite patat dengi pakira-kira linomo napa ku mangilaw dong ya ko masih dini atay na puange angilaw no tapahan ya matoto ko makadai angkay na de inangka
Ya sange maringerang, ya kode na maringerang, ya ko maringerang, dia na maringerang. Usan itu kapan? Ya sange angkay na de, ya ko ngerang ipuangnya, dia na mungkin ngerang lenge. Tapi ya ko ngerang lenge, dia na mungkin ngerang puangnya. Ya na tu masuk na angkay na de inangka. Papahan? Ya ko de tapahan ni makundro tongang. Namo dia tu masam pajak pak, namo ipapala lima. Ya tu ampai ko to milau dong. Ka jika risik na lima pak. Ini ada garisnya tangan. Makanya tu dalam ilmu hikmah, makanya tu kipasilapo ya roh, kipasiruntuk ke. Katu garisina itu keseimbangan. Pasilapo ya roh, pasilampu. Napa to mangilaw? Angkat tu garisina. Tapi si lampu ya roh, napa to mengilau? Itu dalam ilmu hikmah itu. Magi ya roh, 10 arwah, iya arwah pulau nasibdi. 18 tambah 81 itu 99. Itu asmaul husna. Pasiruntu ila palang asanna po Allah Ta'ala, napa ko mengilau? Dia kagak tahu risik na di mana. Tahu salah itu dia kagak risik na di mana. Angka mana? Dan itu nilai angka. Ini kan cukup 8 angka Arab. Ini 1. Ini 8, ini 1. 1 18, 1 81. 18 tambah 81 99. Ya nanti nak ada angka asanna tu puangnya ko alemu. Ya Allahu alif lam lam ha. Makanya ya tu ketomil dong. Ini di. Ya tu ketomil dong. Kamaki. Nah, itu kan lapas Allahu. Malapalat tuh. Ini kuncinya. Iya. Aja botak gitu. Aja mau. Itu kuncinya Bapak sekalian. Makanya puji-pujian supaya si tembus ki jolo. Iya kotak deni pakira-kira di nota manasa ni mangolo ati lori Allah Ta'ala ipahadere ilau. Makanya ya kumelo ki mangilau ancaji ata ki jolo napa mangilau. Selama dia tancaji ata aja jok tangilau. Kapan menjadi hamba? Ketika mengakui Tuhannya. Mengaku nih, makanya ya kau mencaji atai tahu ewa, magampang. Itu jalurnya. Pada mikong kagaga isuruh kidongi, pasti sumpungi jolo, iya nasi sumpun na. Namo dia gak baca atau ati bawa tapake mapangolo langsung. Iya, makanya itu. Yo pidi lasata ni ngarap mana kebanyakan jauh kopat di utu astagfirullahaladzim utu dan itu lini ngarap di nadi ngarap itu makanya setiap mau berdoa hadirkan dulu. Iya tu maka dan niga mengilau ke gaya sepangilau itu yang beda. Bahan niga kaya roh. Si jana lah di macaram kapan. Oh iya tapi sirani. Kemudian. Saya wasiatkan ya, wasiatkan. Kan ini amalan 24 jam nih Purwalengi. Aga tonroi istilahnya ibadah aga tonroi matinulu rajin. Iya ko sampaja sunnah, ya narona tajam. Iya ko pasidaka waktu tuh. Makanya tapi kan tuh pasidaka makanya lada. Iya ro pasidaka di naga yasik nanasan tau pandrita. Di naga yasik. Kega tanya ini ditentukan kau milau pasidak ketentukan kegayasan kata milau sumbangan ya lengi goncingon rok dita kata milau sumbangan kada yang ke goncin yang kata di kukurlono malah dia betul leh Pak Makaraki dia mana pernah capuri ya kode itu leh ajat isang imah kada siya gata subang. Ya kung lalu cilinangnya tatuso imatata talay dita ajat ita imah kada di siya ga. Napangulo ko kung alata la kada di bilangan nga ko. Makade kung alata la nigi atak kung malinga de na bilangan nga nalinga deto bilangan yung parewa kami. Iya.
Yo pokoknya gatang ini sorpe matama. Kami ka makor. Nagatang ini si ratu sa na sorpe matama. Nagatang di 50 na soro sitam. Inatan niya di 50. Nasa ni sa Japu. Kemudian atau angka pasidaka diniris sama kadaniga sidakai. Iya, angka pasidaka diniris sama kadaniga sidakai. Rahasia. Barak na hindi tau sogi angka sikola macawe o kumanya sikola pondok pesantren atau tahfiz. Tapodangi makadang ka gana yati mo ko tu makadang ka. Makadaya mo podang asanna aja tau mo podangi makadaya sumbangi. Angka die ya pemongkoso ke sikola nagangka selesai. Tapi aja mo pasiruntuk ka aja tau mo podang makadaya tau na. Orang seperti itu kalau di padang mahsyar langsung dijemput oleh malaikat kemudian diantar ke tempat yang istimewa. Iyo pumega makopa lay jiji anak yatingin napay foto napay bagian. Tak 20 sa puisa na. Tanay ya. Ya komelo ki yaleng ijampu khusus di padang mahsyar. Maka mo pitawig jokan aku tanangi maka dan kau nak yang itu hadis. Fulan bin Fulan tadi jalan bersama kita. Maginang kata deng. Malaikat datang mengatakan jangan kau cari dia. Dia sudah dijemput khusus dan dibawa ke tempat yang istimewa. Ni kata ya roh. Tahu mas sumbangnya denis sangi maka dan ni tahu mas sumbang. Aku tanah banyak ku guru nak kagak nak yati mo ko tuangka. Siapa pakai majana seko aja nu podang asan aja tahu mu podangi maka dia malengi. Transfer kan setiap bulan. Total 200 misalnya setiap bulan 300 sabu 200 sabu setiap bulan 200 sabu aja tak podangi gangkat tema aja tak podangi kada ya tu mongko ko biasa aja dah usah tahu aja nanti tai fotona magai nanti di hari kemudian itu akan menjadi syafaat khusus itu kuncinya Pak dia nomor jing oh pasti dakah maka dalam ya tu dia tahu ustaz dia tahu le masuk paja sunat dia tahu le kenapa le sikiri agak sikiri, oleh sikiri magampang. Angkat apa sikiri aja tersalai. Nomor di salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aja tersalai. Maka dah siaga pokok nasa banyak mungkin. Atau kutulai tasiratul kupuraki masa saja perlu. Salawat. Yang kedua istighfar. Maka kira astagfirullahaladzim kami nama puncuk malampi-lampi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik ya ku maka danamu itu malampi mopi akhrbani astagfirullah malampi mopi kaya ro angka maniero de naga astaga angka mo ibon rin na yero tanda astagfirullah tapi cukup mengatakan Allah wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Baka kong kataw melo mate na din nulay baca la ilaha illallah namo Allah manina pala-pala. Allah nasabak bahaya ko makaday la ilaha na mate. Degaga puang. Itu bahayanya. Makanya di ulama tarekat itu makanya ya kumapunco di napasak na tawe. Dena nulep palat tu sikiri na la ilaha illallah cukup lafaz Allah. Nasabak makna munti po Allah Ta'ala wala zikrullahu zikir Allah akbar itu besar. Kayaknya kalau dari kemudian itu dicari di kalbunya adakah asma Allah di dalam kalbunya. Ketika asma Allah itu masih ada maka dia adalah hambaku kata Allah. Makanya mega tu patareka itu zikirina Allah. Nah sebab zikir Allah itu tidak bisa dipotong. Namo talaga la palangnya tatati po Allah Ta'ala na jallo talaga lipu maka de lillahi po Allah Ta'ala. Talaga lipu si balam maka de lahu po Allah Ta'ala mopa. Talaga lipu si balam yang dua maka de hu dia masih Allah. Bahkan tapoloy itu masih Allah. Makanya disebut lafzul jalal. Makanya kukuraki masa paja subuh na malam-malam matapa ecengaki loko lagi yakka ulwe napa ipertabal Allah namok kapitu ni atau pesaprosi kalbu akan dikuatkan kembali. Itu yang ketiga. Siapa nih? Lalu nih napa dua
Solawat, istighfar. Kemudian angkasi kiri, kutulai, amalkan itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tahap terakhir. Nabi janjikan orang itu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya. Dan kelak saya akan menjemputnya dan menarik tangannya masuk ke dalam surga. Itu sikit. Tahap terakhir. Ia nariasa sahadat pamulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tahap terakhir. Kemudian yang keempat, sikir. Kodega gatulle malayaro. Deto to masalawa. Deto nata istighfar. Deto nata apla raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Angka sikiri napake patarekae tapi jarang. Biasanya diukumi masuk mutamai minapas ipake atau jongkana jere. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya kita tarik napa saya baca Allah, ya kita pasui napa saya baca Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya ko yakka dia tahu baca Allah, ya ko yakka dia dia baca Muhammad. Ya ko joka ki, ya ko tudangi masuk mutamai napa saya. Ya ko toliu ina ribaca mata rugang kata de paringeran. Setiap tarikan napas itu zikir. Ko de mau patulai ya romate bawas. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan dapat barakah itu Allah Ta'ala. Tapi paling pokok, tilau dong ngikam kota. Ajak tersalai masigi, ku imam, kamu ku imam, upasangi, ajak tersalai masigi, idi ku imam, khusus imam. Ajak tersalai masigi, dua betul. Sampai jam ngisa, siba sampai jam subuh. Narekode nakupura tilau dong ngisa na kampung. Ajak to tamatinro narekode na pura tapacane ni Fatihah sa na kampung. Pak desa si bawa Pak Imam. Mestinya Pak Imam itu si Bapak desa imon ripi matinro. Matinro mana pisa na kampung ena pa di matinro. Itu sitongan nah. Makanya tapi takiri ngangi Fatihah napatilaw dong tapas salama ipo tapak barakka ilalan sa na kampunge talomo yang idale tapubele yang pole abalan. Ya kung kay sa kampo tamelo mate nalapor tu aleno ko aleta. Yan na to biasa imarolo ni sa kung kataw may mate. Kadang kana kampo ko macawe nasama si sambung iro na si bawa isa na kampo. Makanya dua orang itu tilaw doang ni insyaallah mabarakah isa na kampo. Iya ko matannamo ya tu salamat. Ia itu Pak Kampung yang kapaboto ang kamaga. Yang penting ia dua. Pemimpin kepala desa dengan imam. Usahakan itu laudong. Insya Allah. Idito sinajalok kong Allah Ta'ala pemimpin di tempat ini. Iya. Ya kira itu yang penting saya wasiatkan. Ia ni kopu imam melo mali sukuna. Koi meraji-raji. Kopu imam mali sukuna. Kiringang ipateha nabitat. Kiringang ipateha Syekh Abdul Qadir Jailani muslimin dan muslimat mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Tarifai, Syekh Ibrahim Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, napa guru mangajita, napa indo ambota, napa takiringang pateha isa na kampungnya, napa takiringang pateha aleta, siba keluargata, kemudian minta berkahnya dari langit dan dari tanah, napa takiringang pateha sini na makhluk. Napa takiring apateh malaikat yang ada di lauhun mahfuz. Napa milau dong tilau paturu barakah. Iya ko iya tu nabaca imangi mabela susah ko tu kampung. Tapi pacapura timak. Denak de imangi ko denak de mana tahu. Itu kunci. Ya ko nulek pandanung ang ipu imang insyaallah. Itu barakah. Makanya dua itu biasa ya wan. Pak Imam dengan kepala desa itu penting atau Pak Lurah. Iya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala
حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين amin amin ya rabbal alamin. Jangan dikasih echo Pak, kasih efeknya, kasih nol. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah angkaki napasi taruh papo Allah taala rilalana iya onroma barakat. Mudah-mudahan asirun tukat rilalana iya onrom ngewe dalam kesempatan yang sangat mulia napak baraka iku Allah taala atu tunggal linota makoto paropayamang kampung mabicarogi kay nasaba iya koto bicara baraka situngan na hakikinna adalah isi, jadi tidak melihat lahiriah. Narekoang kabo lama baraka matan na tawe monroy nareko angka kampung mak baraka matenang ia tulisan na kampung kandara amak baraka matenang mulai. Jadi ia ketoma bicara baraka berarti hakikatnya tu tasidi agaga tanya iganna makanya sa kumegay na baraka tapi namo cek de di kumak baraka mo istilahnya tania kuantitas nah tapi kualitas ia umur ia kumakadai tahu umur mak baraka berarti dena meta tuo tapi makanya ibadah kualitasnya makir jadi dena bicara metana tapi bagaimana kualitasnya na ia oko ilalanna atau tunggal linota narekotomelo mak bicara baraka hampir semua ibadah angkai suranga Allah Ta'ala si bawa nabita itu nilainya selalu berlipat ganda.
Tulimega nilainya tu. Maka dari pun Allah Ta'ala. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Ia kopigau kici di deceng. Nawala ipu Allah Ta'ala itu cidie mencaji 10. Bahkan angka ibadah. Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi angka ama-ama la ipigau. Cik dini pada koto matanang ase. Si batu mi ase itanang. Nenrek mancaji sito. Yaro sito emak buah matake. Gangka 70 bahkan 100 bijinna. Padahal si dini itanang. Nah ina tu namega Pak Galu biasa mak dareke. Nah sadena mega idupah. Padahal si pante mi na pano. Na talukaru na dupah. Na dareke. Nasa dena mega padahal si pante mina pano. Iya kene talukaru tapano na si pante minta dupa napakiwa di madareke. Iya ko si pante tapano tadupa 10 karu ngajalalo tak dareke maka da cede mi dupa pak cede minta pano. Jadi sebenarnya narekoto mak bicara kualitas ibadah yang paling pokok. Berkaitan dengan kualitas ibadah. Emak dupa-dupa. Angka oko sampajange, angka oko pasidakai, angka oko sikiri angka to oko puasa. Jadi angka tu puasa pak, sesumi ma puasa, liwat tandrena nilainya. Macawe inakan nanyaro, nanti pada 9 Zulhijjah. Ia kawoko po ite oko Arafah. Puasa ki yaro asona. Disebut puasa 9 Zulhijjah. Maga palana yaro 2 tahun dosa na susu. Jadi 2 tahun dosa ta na susu ko Allah Ta'ala na reko tajama yaro puasa aserae Zulhijjah. Tapi angka to tu ko 10 na Zulhijjah. Angka to arwana. Ada juga 8 Zulhijjah. Yaro 8 Zulhijjah. Sitongan disebut hari tarwihah karena pengulutan Nabi Ibrahim ipanipi untuk makarobangi anaknya ragu-ragu mopi sehingga di 9 Zulhijjah kembali bermimpi dan 10 baru dia tunaikan. Ia tu naruh dasarnya atau makaroba sitongan. Tapi ia tu perintah karoba Nabi Adam mopa anak mopa Nabi Adam naik perintah kami makaroba itu Kabil si bawah Habil cuma demi nak gere bende. Tidak memotong lembu agak pale nalami ro domba napa natila ko tangana lapangannya nataroy okoro Kabil si bawah Habil napa nakanay patir mana mate itulah yang diterima kurbannya itu dasarnya poloko anaknya Nabi Adam. Nanti Nabi Ibrahim karena perintah disuruh gere anaknya tapi digantikan dengan binatang magai nasaba itesnya ko Allah Ta'ala keimanannya. Jadi ya komeki makbaraka atutungat tak termasuk ibadah yang paling bagus itu dilakukan berkurban makaroba apa makadai de jarak tu ibadah pak malasi terima pahalana ya ko sampajakan masih ditunggu. Tapi ya karobai maka day nabita de panamiti latu tanay darana ya tulok kolo ya karobangi latu memang ya palan ko kung Allah Ta'ala. Makanya kumelo imagire karoba tawe usahakan ni hadereki bilau dong narik komelo ni nagire ku imang sapingit. Kabiasanya imang gere ini imang biasa gere. Iya. Jaramu patau gere ikarobana. Jarang di na marigaga. Ajak kama mitau ki kada salah-salah kamay. No? Pa itu kotoma gere karoba, iero olok-olok melo iya karobang ipangulawatan menghadap ke sebelah barat. Kemudian kanannya di atas. Ipon reawai kirim. Iya ko tomak gere makanya iya ko sapi itu
Iya ko tenangin napasak na nigere. Iya ko bembe tu dia nalipan napasak na. Masuk mutama langsung ako iya ko sapi iya ko tame lepat tu cinampa napa masuk. Iya ko tenangi na makanja tu igere. Ko sapi. Iya ko masuk inapasak na napa igere de nasampa tama de tu nak bau daging na. Namo tu bembe makotoro. Jadi tatajangin masu na napasa na napatagere supaya dia nak bau. Tomak gere bembe. Cuma ia tu ko tomak gere, ia tu lalengan rena si bawa dua pas sepi na kiri kanan mesti petu ya tu. Tapi angka tu okoro sampin na buku alona polokwe buku ada itu dari apa istilahnya itu yang langsung ke otaknya, tapi yang kau tu manipi dua malepam itu aja tapat tu ya roh nasaba ya kopat tu ya roh ya konanre tahu ya tu nama dari jambak teh konanre dagingna, makanya dilarang diputus itu Maria semu itu monro okumito na lona bukunna yase. Jadi hati-hati tuh Pak Gere aja nak kada matarong bangku na patar hilo ko cakun na yase. Wah itu bahaya. Nah, paham ya? Jadi ini penting saya sampaikan. Nah sama kadang-kala makoro Pak Gere ki deni anu. Jadi itu ndak boleh diputus. Jadi koi miro lengan rena si bapak sepi na dua tuh kiri kanan. Nah itu yang harus diputus suratnya itu. Kemudian ia ku pangulut taiman tasyabi na bismillah napa masalawa napa masahada napa teru tu bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad napa nabaca tu bacaan Pak Gere bismillahi Allahu akbar. Iya ko sesa maka bami bismillahi Allahu akbar. Ya bami rebaca to Pak Gere. Jadi iya kodega atau gere rani idi mana gere enggak nah, cuma makanya ko imangin nasabak majetah bisanya maka dapat lagi ko karoba. Jadi kemudian iya ko to makaroba Pak nih kamu kaje tahu makaroba ko nih tasiaga sapi biasa ko lebih 30 oh iya jadi iya ko to makaroba wadit tusi di bembe satu keluarga itu boleh. Paham ya? Ci di bembe si di keluarga. Tapi ci di mi asap tama. Peko caran baraknya maka daya bembe wakarobangi untuk aleku istri dan anak-anakku. Itu bisa. Paham ya? Jadi untuk aleku, istri dan anak-anakku. Nasaba iya nabita maka dai haza min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kau makan robai. Tapi dia nawat di makada. Misalnya tepu Muhammad Yusuf yanu. Dia cocok. Iya ro ini tamai asatta kita mendapatkan sunnah ainiyah. Ia robene tak si bawa anak tatapacio mendapatkan sunnah kifayah namanya. Paham ya? Jadi ya kau makan robaki asat tak natapatama tapacio ni bene tak si bawa anak tak. Oh ya miro mampu. Tapi ia kau saping kan 7 nama. Itu asam. Itu standar minimal. Iya nak pite asang wat dimo papacio tahu. Paham ya? Napacio ibenena si bawa anaknya. Jadi makanya ya karobaku untuk aleku istri dan anak-anakku. Makanya tasih dia sapi wat di 50 tahu cuma pitu mi asang. Dia wat di lebih. Aja na takada. Ia tahu ngayak makaroba, tahu pema baineku, aja tapat cobawan nih, agak kau mati, dia nada api tahu pema, makaroba nada nada tuh,
makanya diikutkan. Kecuali ini standar minimal, di atasnya boleh suami masuk, istri masuk, anak-anak kita tetap dimasukkan namanya. Jadi misalnya di samping abeneta, aleta, anak tatapatama, kamu babarak na dua, wadita pacu tahu. Jadi wadi makoro, tapi standar minimalnya palicek de, yang dari itu si dia asal adalah dinas susuarana ya. Mestinya ada japinya. Satu. Jadi wedding ipacio keluarga. Wadito si di sapi si di tahu. Wadito si di tahu 10 sapi. Wadi si di tahu 50 sapi. Makanya Nabi Ibrahim pura makaroba si sabu bembe si ratu unta. Jadi ia ridi pada angka sapinya megai sapita aja na napi itu tahu tama seni. Mega tahu tu pada angka sapi na bagi pitu tu apa? Aja na tama seni. Nasaba iya ro karo baik degaga standar maksimal na, standar minimal ni. Jadi kami na cek de kami na mabicu karo baik si di sapi pitu tahu. Ya naro kami na madodo. Tapahan? Ya se na yaro tamasang isi di sapi. Ya se na yaro 2 sapi tagere. Pasanay Pak Desa mesti na 2. Iya. Jadi ya ready tahu mampu pada misalnya bupati. Wadi makaroba di setiap kecamatan. Nakiring sapinna makadang kasapinna Pak Bupati natilokorohe. Si diokorohe. Itu boleh. Nasaba yasangnya berkurban agagalay gere untuk mapakacawi ale lauri po Allah Ta'ala. Minimal na onna degaga batas maksimal na. Iya, tapahang ya? Jadi mereka tu tahu nasa wae rogi ki, dena rogi. Maka dia ule mak jere saping ustas. Dia tahu le tama pi tu tahu. Dia tahu le mali bembe apa masoli pia bembe. Aga peta punai. Manu na tagere. Manu na tagere. Tapi iya lo manu egere ini akan untuk mapakacawe ale lauri puang Allah Ta'ala. Karoba mato asanna manuru bahasa tapi denas manuru syariat Islam. Nasaba iya ro sapinge mi apa ini ajena tapi mereka tahu dulu nakalangi nasa apa ajena 2 manu nagere. Maginan kas manu kode tu le mali sapi. Deto tu le mali bembe, deto tu le tamu koro. Supaya angka agaga takarobang di bulan istilahnya mapak darah ki iero aso. Yana tu nakada to motot tariolo yang penting mapak darah ko. Ilati meman nih, apa ya ko namo manu deto nule geri namo bembe matu deto nule. Ya na bembe deto nule namo sapi. Sama Nabi tamakada man lam yashkur kalilan malam yashkur kasiran. Ya ko cek de ngopi de nulis syukuru kinamo maega. Ya ko masekke iko kasiya si makat di iko sogi. Ika makiro. Makanya di saat itu maka dia juga menukus tas Manila nih Manila to